nk'uko tubizi twese, Trump amaze iminsi avuga ko ari gushiramo imbaraga kugira ngo ahagarike intambara iri kubera muri iki gihugu cya Ukraine, aho abarusiya bakomeje kohereza ibitwaro kirimbuzi, kwangiriza ibikorwa remezo, ndetse hakaba hakomeje gupfa imbaga y'abantu benshi ku buryo budasanzwe. Ariko nanone uyu munsi hagaragaye inkuru ubwo Trump yari yicaye mu biro cyangwa se muri office yitwa Oval, yari yicaranye n'umugabo ukuriye NATO, umuyobozi wa NATO, avuga ko mu minsi 50 ahaye gasopo, mu minsi 50 ashize iminsi 50 yo kuba Ukraine n'Uburusiya bahagaritse intambara. Aravuga ati ngewe umugabo witwa Vladimir Putin yarantengushye, ati mu minsi ishize twaraganiye, tumaze kuganira ngeraho mbwira n'umugore wanjye ko diru nayikoze neza, twaganiye intambara igiye guhagarara, ariko ibintu Putin ari gukora avuga ko yamutengushye cyane. Aravuga ati ngewe ubwanjye nivuganiye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, ariko akomeje kuntenguha ku buryo bukabije. Putin yakagombye kuba yarahagaritse intambara kugeza kuri uyu munsi. Uyu munsi ntabwo nakagombye kuba ngarutse muri iki kibazo cy'intambara. Murabizi Trump ntago apfa gupfusha ngo aceceke, ikintu cyose kitamushimishije kitamunejeje ahita kivugira aho ngaho. Aravuga ati mu minsi 50 iyi ntambara ntanze gasopo igomba kuba irangiye. Amaze kuvuga ayo magambo aravuga ati nanone nitarangira dufite intwaro turi buze gufasha Ukraine, kandi turayifasha mu buryo natwe turi buze gucuruza Amerika tukazakuramo akayabo k'amafaranga. Yabivuze ate muri kuvuga izi ntwaro azazitanga ate, ese ibi bintu ngazabikora ate? We yavuze ko agiye gufatanya n'ibihugu by'Uburaya mu gucuruza izi ntwaro, akabagurisha intwaro. Noneho izi ntwaro ibihugu by'Uburaya imaze igihe kinini byamagana Uburusiya ku ntambara iri kura muri Ukraine, ariko yavuze ati izi ntwaro ngiye kuzigurisha ibihugu by'Uburaya, nimara kuzigurisha ibihugu by'Uburaya nabo bazikoreshe bazohereze muri Ukraine igende irase ku Barusiya. Mu minsi ishize yahamagaye Perezida Zelensky aramubaza ati mbese ushoboye kurasa mu gihugu cy'Uburusiya ukarasa i Moscow, wamara kurasa i Moscow ukarasa na St. Petersburg. Iyi ni imijyi ikomeye cyane mu gihugu cy'Uburusiya, aho Perezida Donald Trump yabazaga umugenzi we Perezida Zelensky wa Ukraine niba afite ubushobozi bwo kuba yahabwa intwaro. Noneho izi ntwaro yamara kuzihabwa akabasha kuzikoresha neza, akaba ashobora kurasa muri iyi mijyi i Moscow na St. Petersburg. Ni umujyi wa kabiri ugaragara mu gihugu cy'Uburusiya, aho Vladimir Putin amaze iminsi arasa mu gihugu cya Ukraine cyane, kandi akarenga ku masezerano yavuganyeho na Trump, nyuma y'uko Trump ihamagariye cyangwa se akaganira n'uyu mugabo Vladimir Putin, bakaganira bati abantu benshi bari kwangirika, isi iri kubura abantu, ndetse iterambere Ukraine imaze kubibabariramo cyane, ni byiza ko wahagarika intambara. Ariko Vladimir Putin akaba yaragaragaje ko adashaka kumva bidasubirwaho amakuru cyangwa se inama witwa Perezida Trump yamuhaye. Aravuga ati Trump yavuze amagambo akomeye cyane, aravuga ngo amezi 6 arashize nganiye n'uyu mugabo ko agomba guhagarika, agakora ibishoboka byose intambara ya Ukraine igahagarara burundu, hakaboneka agahenge ku baturage, ariko akomeje kuntenguha. Dore ko nge niganire na madamu wanjye ambaza ngo mbese ibiganiro najyanyemo na Putin byakunze, ndamubwira ngo diru nayirangije. Ikigaragara yarantengushye, kandi icyo yashatse kuvuga ko yamuteje abantu, kuko n'umugore we yamubwiye ko intambara yabikurikiranye, intambara igiye guhagarara, ariko uwitwa Putin akaba akomeje kumutaba mu nama no kutumva inama n'inama bahanye. Akimara kuvuga ayo magambo yavuze ko mu ntwaro aragurisha Uburayi,
cyangwa se ibihugu by'Uburaya ari intwaro zikomeye zifasha mu bintu bijyanye n'ubwirinzi, intwaro zidasanzwe zigura amamiliyari kandi zihenze, kuko izi ntwaro niyo igihugu gikoresheje imurso imwe cyangwa se intwaro imwe yonyine akayabo k'amafaranga kaba kagiye mu madolari. Ni intwaro zitwa Patriot missile, ni ibisasu bishyiraho ubwirinzi ku buryo bifata ibisasu byo mu kirere. Byari bimaze kugaragara ko Ukraine yamaze gucika intege mu kugira ibyo bisasu by'ubwirinzi. Byari bimaze kugaragara ko Ukraine yamaze gusubira inyuma, kuko ni ibisasu bigura amamiliyari kandi bihenze. Iyo igihugu kibikoresha kikamara byibura isaha kiri gukoresha ibyo bisasu, kiba kimaze kurindimuka mu bukungu bwacyo amamiliyari n'amamiliyari abamaze gutikirira aho ngaho muri iyo ntambara. Iyo igihugu kibasha gukoresha ibyo bisasu bihagarika cyangwa se bishiraho ingamba z'ubwirinzi. Noneho igitangaje kuri ibi, perezida wigeze kuyobora iki gihugu cy'Uburusiya akaba ari umujyanama wa perezida Putin, akaba ari umuntu wa hafi wemerwa na muri politiki y'Abarusiya abaturage bemera kandi uvuga ari kwijyana, witwa Dmitry Medvedev. Uyu mugabo yahagurutse ashyira ikaramu kuri Twitter yandika amagambo akomeye cyane ari gusubiza Trump. Ubwo Trump yaravuze ngo agiye gutanga intwaro nyinshi, abanyaburayi cyangwa se ibihugu by'Iburayi bugure izi ntwaro. None izi ntwaro nibamara kuzigura bazohereze gufasha Ukraine izifashishe iri kurasa muri iyi mijyi ya Moscow na St. Petersburg, ngo noneho bahagire umusaka ku buryo Abarusiya bagomba gushira agapira hasi bagatuza bagahagarika intambara. Uyu Dmitry Medvedev yavuze amagambo akomeye cyane asubiza Trump, aravuga ngo abanyamerika murasekeje cyane cyangwa se ntawamenya uburyo mukozwemo. Ati mwebwe murafata akanya mugatanga gasopo ku Barusiya. Ati iyo gasopo yanyu mwatanze ku Barusiya yatumye isi ihinda umushyitsi. Ati mwantengushe rwose Amerika, mwantengushe n'isi yose, mwatengushe n'Uburayi bwanyu mwashaka gufasha. Ati kuko isi yose yumye. Arangije aravuga ngo Abarusiya nta kintu na kimwe kidutera ubwoba. Murabizi mwese ko Abarusiya hari ukuntu bateye, ntago bajya bemera, ni abantu badashira umupira hasi, ni abantu bahora muri esprit de combativité ku buryo bigoye kumubona yashyize baro hasi cyangwa se yamanitse amaboko. Uyu nguyu Dmitry Medvedev yavuze ko atari umuco w'Abarusiya gutinya Abanyamerika cyangwa se n'isi yose muri rusange, asubiza Trump. Ibintu rero birimo biratutumba bikagaragara ko ibintu bishobora guhaguruka ko intambara y'isi. Gute Amerika niba hagurutse igafata intwaro ikagurisha abanyaburayi kugira ngo abanyaburayi nabo bafate izo ntwaro bazihe Ukraine, noneho umuntu witwa Zelensky nawe afite umubaro ukomeye cyane kuko amaze iminsi araswaho, abantu be barapfuye, abasirikare be barashize, ibikorwa remezo byarashize, nta kintu kuri isa akiramira. Ibyo bitwara nabifata akagenda akarasa za Moscow, akarasa iyi mijyi za St. Petersburg, yamara kuzirasa Abarusiya bazahaguruka nabo bayisibe ku ikarita. Nibamara kuyisiba ku ikarita bazaza bahangane n'Abanyaburayi. Abanyaburayi nabo nibakomeza guhangana, Amerika ikomeza kubafasha, bizaba bigaragaye ko ari intambara ya kabiri y'isi ishobora kuba igiye gututumba. Muri iki gihe isi iri mu mazi abira, biragaragara ko umwuka w'intambara ya kabiri y'isi urimo uratutumba cyane nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Mu minsi ishize bari kuvuga ko hari intambara ya kabiri y'isi ishobora kuba hagati ya Israel ubwo bahanganaga na za Iran, ariko nanone ikigaragara byamaze kugaragara ko batabaye maso aba bagabo bakomeye mu bihugu bikomeye bireberera isi muri rusange nibikomeza kurebana ayingwi. Abarusiya ubwabo ntibemera, kandi nanone umenya imbaraga z'igihugu ari uko kingiye mu ntambara. Ushobora kuvuga ngo Uburusiya ntabwo bushobora gutsinda Uburaya buhangana Amerika ngo bikunde, ariko nanone uko bigaragara ntawamenya ikintu baba bahagazeho n'ikintu bishingikirije. Biragaragara ko
uyu mwuka uri gututumba ushobora gutera intambara ya kabiri y'isi. Abantu rero babe maso kandi dukomeze dutegeze turebe aho biri bwerekeze, ariko amagambo barimo guterana kandi bagaterana amagambo. Igihugu cya Amerika, United States of America, ishigikiye ibihugu by'Uburayi kandi bagiye gukorana business, aho Trump yavuze ngo izi ntwaro zacu nituzigurisha Uburayi, icya mbere tuzabona amafaranga menshi, tuzinjiza akayabo k'amafaranga menshi, Amerika izatera imbere. Kandi murabizi ko Amerika ntago ari ubwa mbere yakora ibi bintu mu ntambara ya mbere y'isi. Burya Amerika ntago yarwanya intambara y'isi ya mbere y'isi, ahubwo yatangaga inkunga ku bihugu, none ibihugu bikarwana, Amerika igakomeza gutera imbere, igakomeza gukora business. Rero birimo biraca amarenga ko ibi bintu bashobora kongera kubigerageza kugira ngo ibihugu bwabyo bisakirane, nibimara gusakirana Amerika ishobore kuba yabitereramo imbere, bacuruza intwaro, bagemurira ibihugu by'Iburayi intwaro, Uburayi kugira ngo bubone ukuntu bufasha Ukraine. Rero ibi bintu ni ukureba aho byerekeza, natwe turakomeza dukurikirana amakuru, turebe updates news about the war, uko biri kugenda bigenda bihindura isura, tuzajya tubamenyesha. Ariko nanone biraca amarenga ko intambara ya kabiri y'isi ishobora kuba. Murakoze cyane, mukomeze kwibuka neza subscribe, mukomeze kudushyigikira, icyo gukora murakizi, mudukandira no kunzogera kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro bikurikira. Asante sana.